بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن لو شئت سهلا سهل لنا أمورنا فحنا دروسنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا آمين هريدن تمين تندنغال دمبغال ميدن دو en dambugal ngal ko wino ko alkhawf min ashirk hulugol fi shirk hulugol yanugol e mudum her non giɗen heddori hadise goto e ngal ɗon dambugal hara eɗen timminirde ngal ɗum ngal ɗo dambugal oɗo hadise inchallahu taala ɓe makir noon daroɗen ha immitoɗen ka dambugal yeeso si allah subhanahu wa taala tawni allah tawnen e jaam o wi wono ƴettuɗen noon hadiseji feƴƴuɗe wali muslimin an jabirin radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal man laqiya bihi shay'a dakhala aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala annara o wi no wodani imam muslim fillaye goo kadi mo tuttinaɗo e o sahabajo mawɗo makiteɗo jabir sahabajo ɓiɗɗo sahaba kanko o maaki wonde no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala yiiduɗo e allah o tawtidiri e allah tawi o kafida allah e fus ko wiyete shirku ko kafu si ɗiɗo hawti hunde haray ɓe kafi ko ɗum waɗi si allah subhanahu wa taala no yewti fi mum ko ɗuuɗi e qur'ana no jeeya e mum ka qissa ko ari kon ka annabi dawuda wonno ñaawde mo inni wa inna kathiran min alkhulatai la yabghi baduhum ala bade alkhulatau mana ashuraka kafidiɓe ko ɗum waɗi ko wiyete shirk ko société joni noon o yi kala hawruɗo e allah ko honno goɗɗo hawrirta e allah ɓe yiida ɓe tummodira nokkul ngotu hiɗen anndi hiɗen wondi e allah ka wonɗen wo ka allah yetinoki en ma yakunu min najwa halasatin illa huwa rabiuhum wala hamsatin illa huwa sadisum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kana summa yunabbihum bima amilu yawma alqiyama ɗon ɗo ɗon ko kanka de wi wahuwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min alqawl andi allah subhanahu wa taala no wondi e neɗɗo on ko ɗum waɗi si karama koɓe tawhidi ɓen ɓe inni ma'iyatullahi lil khalqi ko naw'ani ko ma'iyatun amma wa ma'iyatun khassa wondugol allah e tagu ngon ko nooni ɗiɗi ko wondugol hertingol e wondugol yaajugol huuɓitugol wano ko wi ɗon ala sownodiray ɓe tato sina ko o nayabo sina wonaali joo sina himo ɗon ko ma'iya amma noon ko kala yimɓe ɗiɗo ka hucci e gunndo haray allah no tawa ɗon no woodi kadi ma'iya khasa wono allah subhanahu wa taala yewtir noon o wii illa tansuruhu faqad nasarahu llahu is akhrajahu alladina kafaru thaniya ithnaini إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا lano wondi e men ɗon ko ma'iya khasano komo wondugol hertingol mo tawata allah no wondi e nelaaɗo e aboubacre ɗon kamɓe ɗiɗo ko nafsu sayin ko annabi moussa wiwno yimɓe mumɓen kon ɓeyni inna lamudurakono inni kalla inna ma'iya rabbi ne sayahdini o inni no wondi an joomi en ko ma'iya khasa inna allaha maa alladina ttaqaw walladina hum muhsinuna ɗon ko ma'iya kadi khasa allah no wondi e gomɗi meɓe mo wondi e huloɓe allah ɓen wondigal hertingal
noone wondigalji ɗin noon woodi wondigal ko reenugol on tigi wano nela sa sallam wino noon o wayi o wi ɓe pelliti ɓeeɗo yeyi woni watta suno Allah no wondi e me en enen ɗiɗo hikma Allah on ɓay tawi Aboubacry ko woni kon o faatoto wondigal ngal woni poomayankewal hiɗe wondi enen ɗo annabi Moussa ɓay tawi Allah no anndi o lumbinayi yimɓe makko ɓen tumɓe sansa o wi Allah no wondi yan o yinaali mo wondi e me en ari mo wondi e jama kono wini Allah no wondi e ma par ce que tawi ɓen ɗon ɓe lumbay tum ɓe serta ɓe nangi goɗɗum wandi ɓe lumbu tum ɓe ari ka yimɓe goo wonno rewde goɗɗum ɓe ni eji Allah na aliha tan kama lahum ida Allah na ilahan kama lahum aliha waɗan men ɗum andi ɓe kamɓe ɓe yalti ko ɗum waɗi annabi Moussa wi ko joomi an no wondi ya menen ɗo men sertata isan ɗum ɗon kadi ko wondugol e reenugol ɓe par ce que ɓe hulu o yini mo wondi e maɓɓe reenugol amma inna allaha ma allazina ttaqaw wallazina musinuna ngol wondugol ɗon ko wondugol poomayankewol kala tawɓe no huli Allah hiɓe gomɗini ɓe woni yimɓe musin hare Allah no wondi e maɓɓe ka hiwugol ɓe e ka piiji ɗin fof ko ɗum waɗi so in inna allaha yudafiu ani alladina amanu haray mo hiwɗe ɓe imo wondi e maɓɓe alhaaliji ɗin e golleji maɓɓe moƴƴi ɗin fof ɗum hara ɓe wondi wondigal poomayankowal donc ɗum waɗi si tawi hadise on ɗo riwa wonde heɗen wondi e Allah wiigol wonde mo hawro e Allah bi mana wastayi joni ko min mi fottoyta ɗo e goɗɗo to mo mi andinirano ma mi won fotta e goɗɗo to min andinirano hari men wonda yani hina en faamu ɗum ko wonde ma Allah no wondi e men ka wonɗen ɗo ka imo huyɓitori e gandal makko ngal kono hino woodi none ngal fottirten e Allah hara ngol fottugol ɗon ko fottugol yiwugol Allah tigi anda hino honto ɗum woni ka daroyte ɗon ka darngal fottete ɗon par ce que hadise on yeeti e wondema lan tazula kadama abdin yawma alqiyama hatta yusala an arbain man yasaluhum Allah goɗɗo sottinta teppere mum nden ɗo puusina nde ndeya tawta nde hawlan nde piiji nayyi konmo lanotomo ko Allah no ari noon e hadise je ɗe wondema Allah e jeyaɓe yewtoyay tawa nantinowo ala ko ɗum waɗi ɗo ngol hawrugol ɗo ko hawrugol yewtidugol e wondugol ɗum ɗon no serti e no Allah no wondirno e maɓɓe ɗum ɗon fof ta no serti seeɗa kanko Allah subhanahu wa taala neɗɗo on hawroya e makko ko ɗum waɗi si o wi noon kanko nela sa sallam ɓe maaki man laqiya Allah kala hawruɗo e Allah bana tindina wonde en wonda e Allah ɗo hara ko ɗon wonɗen yiidoyde e makko hawrodiren e makko kono ko hawrugol none façon goo ko ɗum waɗi si goɗɗo goo wi man habba liqa Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah kala tawɗo no yiɗi yiidoyde e Allah nde mayde nde ɓattori mo haray mo jiñi mo faala yaade yiide e Allah on on laqiya ɗo man ahabba liqa Allah kala tawɗo no yiɗi ka on fewno ka o mayata ɗon himo jiñi himo weltori yiidugol e Allah ɓawnde o maayi ɓay o yeeki tan o anda o fokkiti haray Allah kan no yiɗi yiidugol e makko Allah no jiñiri mo no hittini fi makko kala añuɗo yiidugol e Allah may nden tuto e makko tum o innayi ko honɗum waɗi rabbirji'uni la alli amalu salihan fima taraktu Allah iltelan Allah habbolan seeɗa rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin sugu ɗin ɗon fof nde no ara haray neɗɗo on o faalaka o añi yiidugol e Allah ngol none ngol yiidugol ɗo si tawi noon neɗɗo on añi yiidugol e Allah haray Allah kañi faalaka yidde e makko par ce que o arda e ko moƴƴi ka Allah yo Allah dannden ɗum o wi noon ɗum mo hawri e Allah wa huwa la yushrik bihi shay'a hara o kafida e Allah hay fus shay'a ko ɗum ɗum holli ko kum ɓuri fanɗude nde mo yiida e Allah hara o kafida Allah e kun ɗon ko dakhalal jannata o naata e aljanna ɗum ɗon sikke o ala yo Allah naado en ton wa man laqiyahu yushrik bihi shay'a kala mo yiide e Allah kadi hara mo kafidi e Allah goɗɗum hum ko kum fanɗi wo ko kum fanɗi haray ɗon kadi ko dakhalan naara o naata yiite haysi o yaltoya nge no janngirnoɗen noon ɓaawo gaaɗe kono o naata nge taho sabu kun sirkum ko ngo wondi ɗon kun ɗon yahataaka aljanna ɗiretto ko rewal nokku goo kakum ɓooroto dane oɗo hadise on mbi ma'ana hino yani konnguni makko on ɗuuɗa kono ma'ana makko on hino yaaji haatiiɗi oɗo hadise tum ko wi ko la yushriku bihi shay'a la on ɗo o ari ma'ana naafiya o riiwi o inni hara o kafida e Allah hay fus isan yo Allah dandu en maydugol e sirku hadise on ko imam muslim no yaltinimo imam ahmad no yaltinimo ka musnad makko
o wi noon jooni ko hombo woni Jabir ɗen arde fi anndugol ko hombo woni sahabajo Jabir huwa Jabiru bnu Abdillahi bnu Amre bnu Hiramin al ansariyu sulamiyu sahabiyun jalilun mukthirun ibnu sahabiyin 70 wa lahu 94 sana fi anndugol ko hombo woni o sahabajo wiyeteeɗo Jabir ko Jabir ɓiɗɗo Abdullah ɓiɗɗo Amru ko ɓiɗɗo Hiram ko jeyaaɓe e taakamɓe Madina ɓen e werninoɓe walladina tabawwa'u dara wal iman ko ɓe wernimno werniri gomɗinal ngal ɓe jaɓɓori l'islamu gomɗinal ɓe jaɓɓori arɓe ɗen kadi wernirgol ɓe galleji ɗen oɗo ko sulamiyankejo ko sahabajo mawɗo ko hebbinɗo yani mo ɗuɗɗini fillagol hadiseji ene la sallam mo jeeya e filliɓe hadise buyi wano Jabir oɗo wono Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Mas'ud ɓeɗo ɓe heewi fillagol ɗen andi hadiseji maɓɓe no heewi ko yaadi noon e Abu Hurayra mo tata on no ɓuri fof fillagol hadise nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓiɗɗo sahabankejo ko honto kanko o feƴƴini o wuuri Madina ɗon o feƴƴini ɗon kadi ɓaawo duuɓi 70 feƴƴude e nder fergu ngu tawi mo mari duuɓi jelu mo mari duuɓi 90 e duuɓi 4 ɗum wonno ko heɓi ka gurdam makko o wi ka maana ka mufradatul hadis konguɗi bajji ɗin ka hadise o wi man laqiya llaha man on ɗo e yewtino ñande man on no ara lil istifham man on no ara kadi honɗum li alhasri fi moɓugol o wi man on ɗo inamo landagol ko kala yani ko kala on hawruɗo e Allah ko on no hawrudugol e Allah ngol ɗo ko fanda ko man mata kala on mayɗo taway o hawri Allah subhanahu wa ta'ala la yushriku bihi shay'a ay la yushriku bihi on ko lam yattakhidh ma'ahu sharikan fil ilahiyya wala fi rububiyya shay'a la fi rububiyya o wiigol o kafi daali on e Allah ko o jogitaaki goɗɗum go'o o wattidi e Allah o jogitaaki wondude Allah kafuujo mo tawata Allah no kafidi e muɗum ka dewal makko ngal korka makko ngal hajju makko on zakka makko on sadaqaaji makko ɗin naafilooji makko ɗin jokkere en ɗañi makko ɗin o kafida toon Allah e hunde ko ɗum woni la yushriku bihi on wala fi rububiyya wala kadi ka jeygol himo yanana wonde ko Allah tun woni ko jeymo Allah kafida e makko haye hunde ka naaka tagugol wona ka wurnugol wona ka warugol wona ka alhaaliji makko ɗin fof ɗon kadi ka jeygol si ama rabb ko kanko woni taguɗo ko kanko woni wurnuɗo ko kanko woni warowo kanko woni immintowo kanko woni askowo kanko woni katowo rabbo on no naati ɗon fof joni noon hara o jogitaaki wondema Allah no kafidi e goɗɗo goo e ɗiɗo piiji shay'an on ay shirkan qalilan aw kathiran kafo foti ko fanɗuɗo ma ɗum himo ɗuuɗi tawa hay hunde o heɓɓindira e Allah subhanahu wa ta'ala e ɗum almana al ijmaliyu lil hadis firo moftuɗo on wonande oɗo hadise ko hawtiti kon en firo ngon fof mofti anna rasula sallllahu alayhi wa sallam yukhbiruna anna man mata ala tawhid nelaɗo ɓe jami kisi on ɓe yeeto e wondema kala wonɗo wowonɗo tefa ko danejo on ma ko ɓalejo on ma ko arabujo ma ko européen jo ma ko africain jo ma ko américain jo ma ko hombo ko wonɗo wowonɗo tawɗo o woni o seedetike o heeɓi shahada on wondema ala reweteɗo siwana Allah nelaɗo ko nelaɗo qirritike ɗum ɗon yaqinan fi qalbihi hara mo yanana ɗum ɗon ka ɓernde makko on ɗon si o maayi ala tawhid e hoore wontinɗingol Allah fa dukhuluhu ljannata maqtu'un bi ɗum ɗon naatugol makko aljanna ngol ko taƴira ɗum ɗum bi ma'ana ala ka wi ɗaɓɓire goɗɗum o naatirayni kako no naatata ko pelletti ko hattuman maqdiya no taƴa wondema o ñaawama taƴama ko o naata ko aljanna ɓay tun himo wotinɗini Allah o kafidaalimo e hunde fa in kana sahiba kabira si tawi noon himo wondi e junubu mawɗo go'o kono mo hina sirku
wa mata musiran alayha o maayi tawa ko o duumiiɗo ko o daakiiɗo ko o deppitiiɗo e hoore waɗugol on ɗon bone fa huwa tahta machiatillah on ɗon haray ko e ley yidde Allah subhanahu wa taala kono Allah yiɗi ɗo ɗen anndi Allah yewtuno fii woɓɓe goo o manti fii maɓɓe o wi ida faalu fahisatan aw zalamu anfusahum zakaru llah fastagfaru lidunubihim man yagfiru dunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma faalu wa hum yalamun hara ɓe deppitaaki ɓe daako ɗon no anndi ko bone on ni no daaki ɗon no jokki ɗon kun ɗon tuyo ɗum ɗo tun yanni taw seeɗa al israru ala dunub khatarun adimun lil muslim yani duumagol e bone bonna hannde watta janngo ɗum ko bone molanaaɗo eɗen anndi ɗum no jeeya e ko tawi kon yahudu ɓen ɓe majjiri par ce que ɓe ñaamayno riba si woni seeɗa ɓe na ayande ñaamen ɗum ɗo tun kadi si aroyi kadi en tuubay ka ɓe duumi e ɗum ɗon ha Allah subahana taala feli ɓe e konko ɓe wonno waɗde ko ɗum waɗi goɗɗo si tawimo tuubude faljereji ɗi wonɗin haray ko la kabirata ma al istighfar wala sagirata ma al israr junubu njano heɓota ko so tawi neɗɗo no tuubude no ruttade ka Allah yahata ha wona njano si tawi noon kadi on tino deppitade e bonnere nden no daaki ɗon tun ɗum kañum kadi ko koye fanɗi o ñande goo haray wonata junubu totogo ko junubu mawɗo wontata isan oɗo haray ko e ley yidde Allah so tawi woni o daaki e junubu ha o heɓi junubu njano yani ko Allah sino yiɗi o yaafomo si Allah heno yiɗi kañum kadi o luttinamo ka yiide toon ɗum ɗon ko yidde Allah kono so tawi na sirku on haray ko junubu on mawni o haray ko tata machiatillah fa in afa allahu anhu dakalaha awalan si tawi Allah yaafike mo ko o maayde kon e junubu mawɗo on o naata aljanna on gila ka arande ɗon wa illa udiba fi nnar si wona ɗum ɓaymo mari junubu mawɗo o lette ka nder yiite summa ukhrija minha wa udkhila aljannata refti ɓaawo nde o sumi fi junubaji makko ɗin ha neeɓoyi o yaltine ka yiite o naaɓe ka ɓenta ɗon ɗon no wiyete jaangol no toon ɓeynagol naharul hayat o loote ɗon ha o gayna o ƴette o naɓe ka aljanna o naade toon ɓaawo nde o sumi batte junubaji makko ɗin en toro Allah subhanahu wa taala yo Allah dandu en gay naatoygol toon naafi ɓe koye yaltu enen ɗe nguureji men e julɓe siɓɓe men wa anna man mata ala shirki l akbar e hoore kadi no e hadise on ɗo ka firo moftungo wondema kala mayɗo e hoore sirku jano on la yadkhulul jannata on ɗon natta aljanna few wala yanalahu min allahi rahmatun mo yurmede iwrataka Allah mema on ɗo wa yukhalladu fi nnar o luttinte ka yiite musidɓe julɓe si en ndaari ɗum ɗon en tawa Allah subhanahu wa taala o toñaka Allah waɗani en misal ka qur'an o inni oɗo neɗɗo jooni tawata ko mo an ƴettuɗa golle mo jeyɗa gollanoma ka jawdi ma si yahi ha on ɗon inni on fotay onon ɗiɗo si a ƴetti sanfara mo ƴetta e sanfara sa ƴetti 10 000 o ƴetta e 10 000 faal sa e faalɗa so yahude o a yahay kankadi sa e o faala o yahay a yirtoto inna on ko golloma inna e joni ɓa en ɗiɗo e woni patron ɓe goɗɗo men daara ko honno ka en fof woni patron sikka métier ji ɗi waɗoɓe métier mécanicien yagal ma apprenti jo makko on e métere on foti sikko ka maçon yagal métere apprenti foti tawi piiji ɗin fof firlitande maɓɓe ɗen no fota ko mo jaɓata ɗum hay goto jaɓata ka oɗo noon neɗɗo ina oɗo tagimo wona o wurnimo wona o waratamo wona o immintintamo wona o kadi hasbatamo oɗo ko woni kono eɗen felliti goto jaɓatayo kamɓe ɗiɗo ɓe foto e hunde nde kanko tumo jeyde kan tawana kamɓe ɗiɗo jeyde isan ko honno Allah tagirta neɗɗanke waɗanamo ɗiɗo piiji fof kañum woni mo ñamminde kañum woni mo jonde oxygéne ko woni fofude kon ko kañum woni mo ɗanninde imminamo tawa mo ɓoosa ha batte ko ronkuno kon fof no fonti si goɗɗo ɗaniki ko ronki wonde mo fina bimbi haray o fontiki mo ɓoosa ha moƴƴi Allah subahana taala no waɗandimo ɗum ɗo foppo muɗum o immo inna ene Allah tun gaynantalan ko be Allah e ɗum ɗon kamɓe ɗiɗo gasirta e ɗum ɗon so tawi Allah wi accanta on ɗon haray Allah toñimo on mo o kafide Allah on anda fewno tagate anda ko hon ɗum itta o taga
ko honto matiére ko taga kon iwi annda ko honɗum o wuuri annda ko honno o wuurirta annda ko duuɓi jelo o wuurata annda alhaali makko on fof yo on ɗon e allah fonne e alhaaliji ɗin e tata ko allah tum heerori ɗin allah si muññaaki ɗum ɗon haray ina ko o tooña inna allah laysa bi zallamin lil abidi allah tooñataji hen makko o wi wa in kana shirkan asgara so tawi ko sirku tokooso dakhala nnara on tinata yiite ngen in lam yakun maahu hasanatun so tawi o mara moƴƴi rajihatun jistuɗi bi mana peesuɗi on sirku ɗon lakin ko woni la yukhalladu fiha o luttintaka yiite tawi mo mari moƴƴereji ko ɗin ɗon e sirku makko to so ko woni peesidirde woni jippirde ko liɓi o yaara ɗon so tawi ɗi moƴƴi ɗin ɗuuɗi ɗi liɓi sirku tokoso on gasa oron ka yaada he ka yiite ɓay ko sirku tokoso kono so tawi woni o mara moƴƴi goo ɗuuɗuɗi kono himo mari tawhiidi on aqida on no selli wootin inde nden no selli on sayi o naatoyayi ka yiite kono o luttata nder ton wono ibnul kayim makin la yukhalladu fi naari ljahimi muwahidu wala qatala nafsa alharama taamuda idan munasabatu lhadis lil bab oɗo hadise ko honɗum o yiidodiri o humodiri e dambugal ngal ɓay ko dambugal hulgol fi shirk o wi anna fihi taglisa fi nnahyi ani shirk hinon ka nder hadise ɗo tiiɗingol haɗugol e shirk on mimma yujibu shiddata alhawfi minhu ko tata no waɗɗini hulugol e ɗum ɗon joni hadise on ko wi ko kala mayɗo gafidani allah en o naatay aljanna kala mayɗo no gafidi allah e goɗɗum o naata yiite donc anndi ko naata goɗɗo yiite konko hulɓinino ɗon joni ɗum ɗon no yaaɗi e hulugol fi sirku on waɗa kon ka adresse ka dambugal ma yustafadu min al hadis ko nafitorte kon e oɗo hadise ko ƴettete ton nafa awalan wujubu l hawfi min ashirk ko waɗɗagol no waɗɗi neɗɗo kala yo hulu o shirki ɗum e makko ko ɗum famete ka shirk ka hadise li anna najata min annari mashrutatun bisalamati min ashirk fi on ɗum no waɗɗi goto kala yo hulu wata o yano e sirku ko waske daɗugol yiite ngen ko waɗa sarti ko ka hisugol e sirku o wi wa man mata walam yushrik ka donc wigol mo hara o kafidaɗo gandi sarti natugol aljanna on ko daɗugol sirku on donc ɗum waɗi no waɗɗi e goto kala hulu wata o yano e sirku thaniyan annahu laysa alibratu bi kathrati l amal kontatake kaari no ɗuuɗi golle hooray ñalorma naafay jemma waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗi golleji no ɗuuɗi hina ɗum ɗo woni ko to kontete kon wona ko ɗum taskorte e fi heɓugol moƴƴere nden wa innama alibratu bisalamati min ashirk se ndaari hadise on ɗo ibra on kon taskugol ngol ko konti kon e nafoore nden ko honɗum ko daɗugol e sirku on hisugol e sirku on ko ɗum ɗon konta par ce que o innaali ɗo wondema mo maayi haray mo juuli buy himo waɗi buy e buy e buy e buy o naata e aljanna ka eɗen anndi no manta huugol ngol buy par ce que kono buy huwori wo ko noon joddindin ɗuuɗiroytato ka kono noon sarti naatugol ngol ka aljanna hina sarti huugol ngol buy ko sarti accugol ko ɗanɗata saloto on ti naatugol aljanna kon honɗum accugol sirku on par ce que ɗum ɗon fof saloto goɗɗo naata aljanna si tawi o heɓi tawhidi ndin isan halisan bayanu ma'ana la ilaha illa allah hadise on no faamen ɗo ɓanginalngol en ko honɗum woni la ilaha illa allah la ilaha on ko nafuyu ka ko nafuyu kulli chey ko riiwgol kala hunde yani la ilaha on riiwi kala ko rewete illa llahu on ko musbita al ibadatu lillahi wahdahu illa llahu on ari tabintinani allah dewal ngal kanko tu wa annahu tarku shirk wa ifradullahi bil ibada o windi ko ɗum woni ɗum ɗon ko accugol sirku on kafidugol ngol wajjindina allah telɗina allah ka dewal waɗa mo kanko tun reweteɗo o raabi an qurbul jannati wannar min al abdi noon faame kadi ka hadise jaka yiite ngel no ɓatti jiyaɗo aljanna on kadi no ɓattimo ka ɗo on tino ɓattodireɗi ɗiɗi noon ko alhaali makko on pottintintamo e ɗum ɗa ɓannamo ɗum ɗa ko ɗum si allah subahana taala wi wa man zuhziya ani nnari
wa udkhila aljanna andi jaka hari mo ɓattino par ce que woni kala on pottintinaɗo yiite ngen wa man zuhziha ani nnar wa udkhila aljannata faqad fasane isan hari mo ɓattiɗi fof jaka kono nde o waɗi seeɗa ɓattade ɗa oɗo so allah subahana taala wi wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin aljanna on ɓattinani hunoɓe allah ɓen isan aljanna o yiite ngen no ɓatti jiya ɗon ko yo geru o huula o pottoɗa o gera no pottoɗeɗa o yo anduy mo ɓattade ɗa yo allah manno en ka aljanna wa annahu laysa baynahu wa baynahuma illa almawt ko heedi hakkunde makko e ɗiɗo ɗiɗi yiite ngen ma ɗum aljanna on ko piihum gootum ko kunke nun sortade e neɗɗo on kunke nun wonkum mo foofinde ƴawra jolda heñƴinamo memminamo ɓanndu ndun nde kummatiyeer hum gootum ɗon sorti e makko o hara hino yiite ngen ma hino aljanna on ko ɗum ɗon pette heedimo e mum par ce que ko mayde ndek ñande o maayi o yollike goɗɗum e mum khamisan fadilatu man salima min ashirk ɓural ɗen famaka hadise ɗo ɓural on neɗɗo tawɗo hisi e sirku on o daɗi e bone sirku on e bone kafidugol allah e goɗɗum ka alhaaliji makko yani ka dewal kañum e ka jeyal allah subhanahu wa taala mo hisi e ɗiɗo haray mo jogii ɓural molanangal par ce que ala ɓural ngal tawata neɗɗo no wawi heɓude ɓurgal wa natugol aljanna kaɗo woodi ɓural natugol aljanna ala ɓuri ngal ɗon joni noon jaga si goɗɗo hisi sirku on tun haray ko natowo on to ko natowo aljanna nde o daɗiri sirku o mo naati aljanna donc ɗum ko ɓural moɗanal ngal wonande oɗo neɗɗo daɗuɗo sirku ɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah dandu en cheytane e forde en hanaten e sirku yo allah woɗɗintin en cheytane enen e ɓe ngureji meɗen e siɓɓe meɗen e yiɓɓe meɗen e kala julɓe ɓen nokku kala kaɓe woni en toro allah subhanahu wa taala ko kanko wawi tabintinde allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala ta'atika ya hayyu ya qayyum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah aray tawino woodi ko famaki ko lannitetema e darsu feƴƴunoɗo on ɗo ko famanoki ara rewtoyama aɗa nde wawi landitade inchallah tawi ko bel komi faami komi ɓangina ko tawi mi famali kom abboɗen cheikh tunan inchallah nam maqtu on bihi ko taƴira ɗum tawhide o si goɗɗo heeɓi tawhide tun haray wonde ma woni jiɓagol si tawi o feƴƴa yeeso maako ɗo no ɗum ɗon taƴi andama ko naato aljanna sikke o ala hande kadi sabu tawhide makko ndin ɗum ɗon holli wondema taƴanimo geɓal ngal ka aljanna direct ko naato o toon nam في النار تخليزا كان أيوة تخليزا كلوني ساتينغول نيادا تيدنا تيدينغول ساتينا في هندوم أنا ندر حديث يوم تيدينغول ساتينا وندم في ناتغول كايته كا في النهاية أيوة هادغول أني شرك يسيركم يعني حديث نتوم أو حدي أو ساتني في يوغول يسيركم في هندوم بس كلا كتاتا ونا يسابو ناتا جيته ngi annduɗen ɗo ayo ampul ɗo si tawi no naaɗi ɗo si o sofiiɗo goɗɗo suttamo memude ɗum ɗo noon ko courant tata kon courant ko yiite ndayguni wona yiite huɓɓuge haqiqa ngeɗo ko yani ko naar majasi ko yiite kono ko majase na haqiqa joni noon hay ɗum ɗo sofini ampul ha o sofi goɗɗo no suusimo tambade so demontaymo tun ko be o waɗa kaydi o waɗa linsere ma kaydi o demonta joni noon si tawi woni holli sirku o naɓa e goɗɗo e nge yiite ɗa tigi andi haray hadise on no toon sattingol moƴƴa tiiɗina haɗugol goɗɗo wata o tino ngen ɗon o naɓatamo e ngen ɗon kon ko ɗum waɗi he hay malaika ɓende ɓe yimɓe ɓe fokkintinama ka yiite ɓe ngalɗe ɓe ma salaka kum fi saka hara ɓe yurma kumɓalun ɗo e alhaali mum ko honɗum fokkintini kum ka yiite ɗo ɓe wowɗiri kalima on wasi tawi ibara on wasi tawi ɓe naatino ma sadaka kom fi sagara ko honɗum naadi on ka yiite ɗo ka mi mana ko honɗum addi on yo wonu sabu ha naaton ka yiite ɗo si ɓe noon konta ɗon piiji lam naku minal musallina ha ɓe konti ɗon piiji buyɗe mo no jeeya e mum ko tawi adi fuɗɗorde kon nde ɓe juulata no lam naku minal musallina
taw sikku noon ko wiya ɗon lam naku minal musallina on ko wondema juuloɓe goo tawaka tungoy par ce que allah wino ko waylul lil musallin lam naku minal musallina on mi wonano mbeɗen juula julde tawayde nden no haɗi ni ko ɗum waɗi si karam ko joyi man lam tanhahu salatu anil fahshai wal munkar lam tazidu anillahi illa al bud o wi kala mo julde mum nden haɗali ɗum boneji haɗaɗi ɗin haray nden ɓeynatamo ka allah si wona woɗɗitagol par ce que julde nden koye ɓanndu goɗɗo ka allah kono nden julde ɗum haray ko nde ɓottintinandemo ka allah ko ɗum waɗi si allah yi inna salata tanha anil fahshai wal munkar en faami allahu alam aɗa gasi جزاك الله